Kei te whakaritea he rōpū hei whakakotahi i ngā mautere o te moana nui a Kiwa. He ai kia roia Janet Mason, tētahi o ngā kai whakarite i te rōpū nei, ko te koromaki ia kia whai reo ngā iwi mautere ki te runanga o te ao. No whiti tēnei roia, engari kua roa e mahi ana i ngā take tiriti i te wā kāinga nei. The time really is right for Indigenous peoples across the Pacific to claim this as a region and to say, actually, we are the kaitiaki of this area. Ko te hia, ko te whakatū rōpū hei whai i ngā tikanga a ngā iwi take e pakari ai tā rātau tū hei iwi tāngata whenua. He mea homai e nei whakaahua e te rōpū ki te karere. Ko ahorangi whatarangi winiata tētahi I huitahi me te tokorua no Whiti. Thank you for the courage and He wāhine, he ariki. Koro te mūmu he minitaka wanatanga o mua, rao ko Andy Litia Gioni Baravi he roia. It's not going to be political. The whole idea is to step away from the politics because really the institution of the state has not really served Pacific peoples well. E tika ana hei tā Janet Mason ki te hoki ki a tātou ake tikanga, hei ture whakahaere I a tātou anō. We think that the traditional cultures and the traditional values would be very, very useful in creating a sort of contemporary model for productive enterprise for Pacific peoples. Tata ki te iwa te kau ōrau ngā whenua o Whiti, kai o rātau ringaringa tonu. Ko te akoranga nui kia kore ai rātau e rite kia tātou, he iwi whenua kore. Ngā hui a Wade, te karere.